Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Sanya, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sanya, kunamlatta ko man kanyak. Di munda kamaten ti pudpudno anagan ko. Gapo ta mabainak. Nagsuratak takayat kumet nga ibinglay ti pakasarita ak itibiyag asak metlaeng ti ayan ti parikot. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Sanya dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Awan ti rumbang apagdanagam kada kami iti anak ta. Nasayaat kami mo't dito'y Pilipinas, Jake. Nasayat nga rin no kasta. Sanya? Awanan tirong mga pagdanagat dito abroad. Napatag kayo kanyak. Laglagi pong kumakanayon data. Jake. Ay ayatan ka unay-unay, Sanya. Ararabidag ti amin dito abroad. Tapno makaurnong ta. Para iti panagadal to ti anak ta. Jake. Ne, sana kung ngagbayag Sanya. Nalpasan ti break time ko. Agsubli ako niti trabaho. Bye. Inidop ng ti cellphone na. Makumikum launay ni Jake iti trabaho na. Agsangit ang ti anak ko. Nalabit ang mabisinan. Nagsangsangit itay ti anak mo, Sanya. Anya ka di tinapasama kan ko, ana. Awan nanang, mabisin laeng. Kasta ka di anak ko. Kat, nagsarita kayon kinichay. Wan nanang, nabayag kami mat ang nagsarsarita. Nasaya at nga rod no kasta. Ay wan gayam, ay ang dagiti murang yaw, ta siya kung taglaba. Siya akong nanang, kababain mo't no da kayo pa'y latimang laba itinagmurangan mi. Ay na anak ko, awan mo't latar aramidek. Nalpas kumutin ti trabaho iti balay mikin ni tatang mo. Nanang. Nala ako kusam amin ang dagiti murang yaw, ta inaklabaan ijay karayan. Sa dino ti papanam, Marisan niya. Agodo nga, pare Adolfo. Mala, aglugan ka ni ti tricycle ko. Itulod ka ni Jechendaan. Sige, pare. Ay na, nagpudot dito pag-ururayam iti pagluganam. Imbaglakit din ta nakita ka adagos dito igi ti kalsada. Wan nga rod, pare. Ala, mapantang aruden, Marisan niya. Apay nga inyawid mo ni baby dito'y balay, bakit? Awan ka diti inana. Ay na, manipod itay agsapa, saan pa'y anagaw-awid ije balayda. Agudong latimpakada na kanyak. Na maging gaita, saan pa'y anagawid. Anya? Malaman ngam saan pa'y anagawid. Ay, sa dino nga tan tinapnapanan na. Maibus pa yan tigatas ni baby. Agsursur mo't dayjay nga anak mo. Imbis ko mga asikasun na naimbag ti anak na. Kunak no mabiit laeng iti papanan na Ay, kaasimot ti anak na no maibusan tigatas na. Nay, ada nagsardang a tricycle dito'y batog ti balay. Ang mga nun ni Sanyaretan. Isungag pa'y sulakay. Ni Adolfo akong pare na tinangitulod kan kwa na dito'y balay. Nanang, dito'y pa'y labalayo ti pagnaadan mi kan ni baby. At dalatakan ka, anak ko. Nawaya ka nga umayag na dito'y balay mikin ni tatang mo. Agyaman nak, nanang. Da kami lang amin tagnanaod iji balay. Marigatan akmat amawir iti anak ko. Maawatan ka, anak ko. Nasaya at matkit di ano dito'y kayo pa'y lang agnaad. Mabanugak mat lang nga umalat yung ije balay yaw ta medyo adayo. Nanang. Mala, ayaban kanto no mangantayaw. Inaklabiit kita anje lutlutwag. Bakit? Sa dino ti papanan ni Sanya. Nakapalas mo't api manaw. Ay, jak amo ano sa dino ti papanan na.
Imbati na kanyak ni baby. Mas daawak kan ni Sanya. Apay akas jay ti panagkawkawas na. Naka-shorts iti nakiting. Kasla balasang iti langana. Nadlaw kumat dayta, lakay. Narigat mo't apakibyangan ta. Tamangan no tagidaksen na ti panang dilaw ta. Masansan matan arumwar. Mangnamnama nga men nga damangaywan iti anak na. Isu arumwar latan no kayat na. Ay, wan nga ron. Siyak matan ti ad-ad nga agaw awir kin ni baby. Day talatan agpapapintas ti aramiden ni Sanya. Rabiain, bakit? Saan pa'y anagaw-awid ni Sanya dito'y balay? Madanagan akpaykit din, lakay. Sa dinuman nga tan tinapanan na. Ne, agun-uni day ta cellphone mo, bakit? Amangan no ni Sanya day tan. Sa bali mo't a number day to, lakay. Kasla number mo't ti abroad. Amangan no ni Jake day ta. Mala, song bata mon. Ay, uwan. Hello? Hello, Nanang. Ni Jake daytoy. Jake, si Kamot Gayam, anak ko. Jak makontak ti cellphone ni Sanya, Nanang. Ada ka di dita balayo ti asawa? Awan, saan pa'y asimang pait? Itay pa'y agsapa arimwar. Sa dino tinapanan na. Ay, Jack mo. Di na mo't imbaga itay no sa dino ti papanan na. Kasanong harudan ti anak ni. Pinanawan na latan? Di ka madanagan. Adda ita dito'y balay ti anak yo. Da kami kinitatang yo ti mangay aywan. Iso nga awan ti rumbang apagdanagam. Mabit man laan kasinsinsan niya. Apay kasinsin, Lorna. Ada ka di ibagam kanya? Masansan kayong agkuyog kan ni Adolfo akong parem. Sa dino ti papapanan niyaw. Tila madmadlaw mo mo't kasinsin. Ay nakasinsin. Sabalin samot tenter aramidan nyo iti kumparem. Anya? Ay, hindi ka man agsaw iti kasta kasinsin. Amangan o da sa bali ang makangagkan ka. Kasinsin. Sabali ngamin tinadlaw ko alangayo kan ni Adolfo akong pariyo kan ni Jake. Nagmayat tilin na nyo. Atiw yu pa'y taagayan ayat. Ha? Ay nakasinsin. Nakita kayo adwa iti plaza. Agsinsin nubo kayo pa iti fishbowl. Sanda ka nadlaw alimabas. Gaputa makumikum kayo nga agsinsin nubaw. Anya? Kasinsin. Kaasimot ni Bayaw Jake iti kastangar aramidam. Ay. Agaramit kay lang arudan iti kalukwan. Dito'y pa'y mismo a lugar tayaw. Ado ati makakita kada kayaw. Diyak kurso na dati panagkawkawas mo ita, Sanya. Apay ka di tatang. Anya ti madi iti panagkawkawas ko. Nagkiting launay ti isusuot mo a shorts. Apay, di ka mabain iti kasta alangam, anak ko. Anya kumangay ti ibain ko tatang. Nabara ngamin ti panawan. Iso nga agisuot ak iti nakiting a shorts. Agisuot ka iti nakiting a shorts? Akadwam ni Adolfo akong pariyo ka ni Jake? Awan mo ti dakas na tatang. Dakas para kanyak, Sanya. Adaan ka iti anak kan asawa. Nga makikuykuyog ka iti sabali a lalaki. Saan asabali a lalaki ni kumpare Adolfo tatang? Nasingad kami lang iti tunggal maysa. Anya? Mabalin ka di tatang. Saan aday ta ti pagsaritaan tayo? Amok ti adda di ta panunot yo. Awan ti sabaling aramidan mi kan ni Adolfo. Sikat tinang ibaga iti daytasan niya. Saan asyak? Mapanagnakaklaang nga adda sa baling aramidin nyo kini Adolfo. Siyak amis mo ti agipulong kani Jake. Apay asyak ti kanayon mo nga awagan, Jake. Disan niya kumati ka sa ritam, Pasensya ka, Nanang. Jak manan makontak ti cellphone ni Sanya. Madanagan akon. Anya nga tanti mapaspasama kiti asawa. Ay, kwa. Ay, Apay nagsinay kayo, Nanang. Ada ka di sa balya mapaspasama kiti asawa. ay, Jake, Ibagayo ko makanyak ti agpaiso. Anya ti mapaspasama ka ni Sanya. Ay, Barok. Diyak kanunungan ti madingar aramiden ti anak ko. Ngam,
Sabalin ti madmadlaw mi kuan na. Ah, Kanayon mi abagbagaan, ngam saan mo't adumdumngag. Natangken ti ulo na. ibagayo ko manoan niya ti mapalpaliw yun, nanan. Gaputay tamat lang. Ipagnakon ti papeles kung agawid dita Pilipinas. Anya, Ni Manan Adolfo, ti kakuyog ni Sanya. Jakun kayat ti kastoy ang mapaspasamak. Bakit? lakay. Kasaritak iti naawong ni Sanya. Jakun kayat ti kastoy ang aramidin na. Tatang, nanang, Ni Manan Adolfo, tinangitulod kang kadito'y balay. Sanya? Anya ti kayat asawon ti kanayon a panagkuykuyog yo. ay naaday ta kayo manan ako nak, tatang. Dumngag ka iti amamsan niya. Tauray siya. Sabalin ti madlaw kung aramidan niyo kin ni Adolfo. Nanang, Sanya, di ka kumamangibabain dito'y lugar tayo. Da kayo latan ka ni Adolfo, ti sarsaritaan dagiti kaaruba. awan bibiyang ko kadagiti man nakibiyang akaaruba, tatang. Anya, Awan mo ti dakas nga aramidan mi ka ni Adolfo. may saas aludsod, may samat asungbat. Adda ka di relasyon nyo ka ni Adolfo? Ha? Sumungbat ka, Sanya. Laksiden ka nga anak, nupudno ti atap mi nga adda relasyon nyo ka ni Adolfo. Imbagak matan nga awan ti... Ha? Ay, sanya. Anya ti mapaspasamakan ka, anak kaw. awan da ito'y nanang. Ha? Maulawak lang. Anya, Maulawak. Saan... Sanya! Sanya! Oh, ti awanan bain. Anya ti kayat asawan ti panagdulok na. Agdadagsen nga ta, ti anak ta. Asino ata day tagtuk-tuk-tuk. Awan mo tinamnamak asa nga ilik ita dito'y balay. Umayan! Asino... Jake? Siya nga ron sa niya. Pudnog gayam amasikog ka. Jake? Ni ka di Adolfo ti amatisikog mo. Ti mismo akong parita. Jake? Pakawanan na. Iti da ito nga inaramid nyo. Agdarumak. Idarum kayo adwa ka ni Adolfo. Pari Jake, kaano ba simangpat ka? Itala... Ka Adolfo. Awanan kayo itibain kanisan niya. Pari Di Jake... nagawagan iti pare. Kaputawan ti kumparik at traitor. Nagdarumakon kontra kada kayo kanisan niya. Tatang, nanang, anya ti aramidag. Nagdaruman ni Jake. Tulungan da ko, ma. Saan da kan amabalin at tulungan, Sanya? Binagbagaan da ka. Ngampulos adi ka dimngag. Mangibabain ka launa yan, sanya. Nagaramid kay ti may kaniwas. Dakkel nga ebidensya ti sikug mo. Iso asigurado ang mabalod kayong agpadpadakin ni Adolfo. Nanang, tatang, nagkamali. Agbabawi ka man. Ngam naladawan ti amin. Addan iti korte ti kasuyo. Tilangan namnamam ita. Kat ti makisarita na imbagkin ni Jake. Pagawanan na ko, ma, Jake. Isanod mo ti darum mo. Maasik ako makanya. Napakawan kansan niya. Ngimsani na may sublipay ti panagtalag ko. Kan panagayat ko kan ka. Nagsakit na ito yung inaramid mo kanya ka. Nagtotoo ka kanya balasiw tawa.
para itinapintas sa masakbayan tayo iti anak ta. Ang iman niya tinaramid mo. Nagsapol ka iti sabali nga arpad. Pasensya ka na. Jak isa nun ti kaso. At daurnong ko'y jabrod. Kat iso ti aramat aging gaamay balod kayo kanya to. Ikan na kumabay iti may sagon daway, Jake. Pakawanan na. Nakaikadting akon sa niya. Talaga mabalod kayo kanya, Adolfo.